Khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ka United Democratic Party Youth Wing na Ribhoy District hakasingi sa dyan jong ka Arterik ubanay Rizal Arjar Arpuay kalapha yaw kurwo ay kublay kitbok kitweng yaw samla Eugeneson Lyngdoh uban yakun ya ki election siteng samoy hadian mo kupa jong uba center class sun uba la mikmat kumu MLA jong ka Mawphlang constituency ula klatno dangshen na gani ka pertay. O President jong ka UDP Youth Wing Ribhoy District uba Sumerlang swear habaya kren bat ginong thok kubor hanong po ula ong bakaseng ka khmilenti baw new klor yele kai football uba la bananam dakari India barok kawai bat haka pertay. Unsa yora yaka jingjob ladagi Paidbah ki kloy ban Kyrshan yaka UDP kum ka seng san pertay reulom. Uba swear ula Kyrpad ru yaki Paidbah nong tap vote jong ka Mawphlang constituency. Bagin ai ke jing Kyrshan ka papura yau samla Eugeneson Lyngdoh kenang bo unlong unam tam hagani ke jing yakun hagani ke kenti. Wing nak kalian ka UDP Youth Wing ka kenbok ketuyang ya iba Eugeneson Lyngdoh belum samla langga ibala shim ya kali ka senjam mata kenti ba inshim ya kali kor jong pa jong ba inket da ka ba yakun ya kali ka ba election na constituency juga. Kabadai kamam sisa jong khun barang ba mane ya kata bat idap ka jingkben ka Ribhoy ka Youth Wing jong ka Ribhoy district kadap da kaminse masukmen bar idwai ka pang nanta jong ibi yo kamet ka bakat bakya bar ka juk ka por ba inyo ka jingjok basa kawai kum baju ang hikaptin baro opri musta mulu bala banlan akhlem na pli kala kumu na kren tikani ka pulong sisa balik sehoy kimbun banong banamal jangdi tang players football impacted ka politics henry ngalets kan ka jingwan jong i amai lading pa icon jong ka Meghalaya hi di youth icon jong i ka jingwan jong i politics kanong ka jingker ku ya youth but yang state but sometime ya constituency hi barok hoy ikani ke ka kabami na kaliang ni de wan ni kwa ni pertama ni Kyrpad di Paidbah jangan konstitusi orang bahkan ai kajing Kyrshan kabar dan ulum bat penjab dan ulum di hakan ni ka by election basa kawai kumbaga kwa ban ngepi kalong bakung kajat benril hakini ki kenti menga ni ju bungsi ni ju perdaya kata ka idri bat ni ya kajat benril Henry ko ay wat ka jingkali o ka ban hatu bangin ju idri bat it jat benril kalabyang mo tendale habangin ang nata ya kindak ng pa ni kran gani kalau ba mioi bakisang balang dimi syakmat kandawa ye sipun ba kijingdawa kidan sikum Henry impat ulong kawai kasimpor ya kani balai kasimpor kalong namar ba kejingdawa kacang kasai malam dak kini badan state kinongiram jadi di badan hak assembly kami match namar balai ka ideology joni ke jai beliau berkejing bani kandu dekang ka parti UDP ka bala banora ya kini ka ideology hak kajing sija ban penyo ban penulong gini jingdawa ba pun jong sandawa joni ke jai beliau berkejingdawa ka jongi ka ba kongsan ha la kalau motor la kalau ke inline permit la kalau kanu jingdawa baru khat kade jumi ke jat beliau bat manu bala mandalam kata detang ke jat beliau hi ko bat ya kata kade ke parti UDP namar lada pin thai ka congress kan le em kamla ban le kabi dibi kan le em kamla ban le kimi ki sing kim nungla ban le namar balai namar kini ka ideology jo ki kaya tungko bat kita ke bala sabah lagi long kum na Delhi namar ka congress muka bat tang bakan ai tiket ka hapan pha swa ka ICC cak ICC sha Delhi bahkan yo ya recommendation 6 tahun kandidat contoh perkat kumno kin tip yang tak jingdan kau jami support state jami te kumno kila mendiarap yang kita jingdawa jami te namar kata ko ban ongepi baka jingdang jongka dele jingjob jong ini jingdawa jami kalau nak ba fit penjab yo kandidat jami kabar sedang nak ni by election nak ni right ni constituency bat kunju how arajar arpo akurai manginyo ya ka full majority na ka parti UDP but online la yo ha ka majority nila bale ikjing dawa na ta jong